Hello, agus bpodchraoladh hic na seachtainí mas maith seachtainí ghlachiad na seachtainí ó a dhiad tá leor scratchy. Tá súil go gcuid go maiid. Tá si me gila cheara tá iontascrista mar go seachtain integríthe agin ag an Oireachtas agus seachtain integríthe ina dhééis sin fásta ach sulartáisian muid faoi sin ar fád tá man seo le muid cóleachaí lemórt cairde ar dúspáir tá man seo le Áine bhuiir. Áine, cé mar tú? Díra a chat ará gom héin in isis. Hos me gaiiríonn sin nervhí tú caiint ach bhí mo glór mar an céine go DNA. Ní hiic mé, mar bhí muis go brad an chéad dála agus an sin haní pol cethir an státe agus tá bailach ag nocú le glór achan duine a winsuin. Ní hiic mé. Má cloisiim sa ó Nelly uair le. Tá an scradal Fríd an teach agus a country dinge I mean ag scradal Fríd an teach tá man seo fásta le James ó Flaharta James Timmertha. Yeah, go má inis tá má tuí rá am hain. Rima bugnín acluach gon chéadúd ó haig má bháil nátas a raid. So cinál chuir sin like na demons lug amachs mo chorp because haim se bháile ich dúnach sin agus bhí se fecarodí mo humorman. Bhí se ceapú go bé mo hóra bhíán me ceapú go daoine cuiimhile mo híomh me ceapú bit gur demons bu go flyar hart os me chean. Bhín tólaiste léon ar seachtain ar fád agus jeez by God bhín cíalaach sa chraic mo. Bhí mis mar ggéine bhí certain sleep paralysis and Asian as my dúsú a had leabhar lig le go just na pookie na gaile lig sa charmer love, you know. Na regrets ar fád ag dul hart ar de seamra. Caiim is bhí callú den Sky agamsa ar an loin bhí se de. But ní rom se go bur an loin hurt, so bhí mis just like or like Jake she mar rom an na hallú it was se galanta absolutely Jamas J walling it at the Tá sé cos le jetlag sin an mohuatán an chatan seo an chatan na lig. Gael-lag sinna just tú an rud tá dul hart ar Twitter ghfuil sa slide an ar leor daoine agus tá chairme a ghfuil hartanis gur bheith an slide an ifigiúil atá. Ionta mai. So éirm si chud blion go bheith seachtain an teireachtas an seachtain is fear go blion. Ach an seachtain is smáasa go blion na seachtain taréis. Like is sé like Gael-lag mar dús Hugh agus hibernation na Gael le hé chud go mí na maribh é sin Oireachtas agus by God bre a rá mí an nólaigh agus an hosam a ggólaríis because that's an mí sciche taréis sin Oireachtas. Tá cos le dry January no the immersion tá cos dry January ach marall or like ifachtaí touchline need to wear like you know ní tú gairí tú héna fiosú tú tú gairí recovery dhéanú in seachtain omlan don uilig an chraic. Máhín sé tá sé aiste tá ar coders nach dam because bhín go leor fin seachtain is máhín tú go seo an whitebitch agus maite a láse sílam den bhear ar bhí den bhear láse tá se an whiteún mar tá muid bú le card a díle slin agus búna le dearan glór daoine seo cos le chlán teile a gin ridí ar hen tú sí san sin. So tá glór buntáistí so sa Jenna tú dearmid ar an dochar le atá dhéanú go sin. Tá cos le go tú go a gobad was that ó nuigus in cúig dat is na rud má and then ó cúig gotí a cúig. Dat is na dochar go dochar. Ring me sin mata ceapam ón cedín go dtí an dónach hí years fihe callúgum ar an seachtain omlan. What? Yeah, sílam sin gomission image. Yeah, sin gomission image hí gum. So timpar chuig cethir san líe chuigur san líe. A fiúnin ar rinne me se iarach go le colú. Bhí mábata sib se a fo se le gigla sa chomra an féil thuirslum. Bhí mu labí le cheile, bhí mu buin ansá an cóúdar. Agus a chraic. Now, ní mar sin James now come on. Ní ar the méidsin. So segue bug seach an cédín chéadaiche bhí man
an Oireachtas was na gradam cumarsáide agus is sin an niche chola aine mis agus hiú Eagrán well tháinig mu isteach a siomra agus bhí just fún caiins agus fún cáíing agus just nemas an stop. Pá second, ní áge ása bhí fun cáinte ása agus bhí mis go thomáin scrista bhí iad an skyhugging hánig bhí gobars na man cumarsáide bhí anúhan ag aine big suganne so bhí mit ínta brádal agus ínta sésta bhí mit réile dulswas leat agus cos le like Formula 1 pit crew a dhéanú agus tú I bu like i caiú champagne agus a hanrod dar 1-2 rud sa dearú ach hí dearbh mar scrista go thomáin scrista agus sin haigtas is se James agus just an méid a bhí le rá good just agus níl éon fácail eile le thuir seo an seit a bhí tú Lord. Ní mis sin an stop a bhéirí, bhí se thó ganar ach bhí mar thótar sa. So bhí mis in hysterics, like bhí se get cos le delirium a bhí arm an tamar fád. But no bhí de grad mín tamáid cohair just leis na búteirí ar fád fásta. But bhí sin ceil bhí sin an tón set an seachtainí é sin. Cos bhí sin bhí se craic mai ní ró se fian No ach bhí much moscote an íhir fad agus I think just ní fér le gal hallú na tú timp an na Gael. Yeah, it's like chomud a sí san agus if bhí me ceapú ich na gradam go chomud be cúpa a chaim cheim sé gur aine go grúchtdal agus Yeah, anyway, what the hell? Ach bhí me like gomas ar a téirnis an ruús aine, but be mas a cholaige hart a hían ó dós an iche. Like cean rééis be mas réid ar dain agus bhí me like bhrean mar an úrdós bhí me like tá mas fós a residence bar ag ceir a chlog ar maidin. Uh-oh. Sin an gobéis sin an breig is mó in sin a haninge is dearan si goméisi soccer ar an Jardín. Cos capan si is like, in Cadín is gram an cumarsáide hín agus just airans na these mó agus dearan si láhain. And Jardín though, ní bhín mar an ar siúil, it's just, sin ceall that like sin an last year basically a Jeremy don Oireachtas. Agus go fád, bhí much mosca dín chuig ar mátín. Céim fá capan tú go mín daoine just a mosca an tamar fád. Ní mu caiinte maithar an craic. Ní mu caiinte má ar am a caiú le daoine nach fecin ach uair sa bblion. Agus bí ná an eile na hí. So níl dosa gur mar an céad duine a dul lí. Fiú an ihe dhearna, chuig me se lí le me go chuig ihe hathairn. As bhí ahan a fós na hí, bhí session ar siúil, bhí daoine dosal ó héin na gurneal, bhí éalaí ar siúil sa go tuiseat, muid a thoirí canú teandan na dáte rís. Níú me se go lí ribhan. On brand, on brand. Donna Elani. Ach an sin an Jardín, ní fiúí cumne go mar an Jardín. Bhí se mar dúirma, like it's last year, so ceann that been just a float a lot. Bhí sibh se gobar, an ró bhí a gobar James anyway. Yeah. Agus and then Jardín an le sé, and Jardín was an le where was the tattoos, na fé? No, No. Sean Rudd, neas was a céin le, an tarlaí an éin. Blurry. Mostly a soup. Sin an méid go cumn lumsa faoin Jardín. Mostly in soup. Oh my god, yeah. Oh yeah. Yeah. No, sin a hí na freisin. Oh god. Yeah. What's your Jardín? Because bhí me se gobar le lá lug Jardín and then chum am nún ag brehin le rulingiche Jardín because an rud a bhí amsa na bhí me se giche údháin that was it. So bhí me like tá lethúd team idir obair agus ól. So this is where a chasma fuel a chuir seas a gorp. So Jardín was definitely brehin agus a híine sin anú bhí toasty sandwich because toasty soup. Me all chumisteach le bear grúige á taréis sin agus bhí mé hín agus Hugh le chéile. Yeah. Sim go bí is fear a gin Jacadí ag na gradam cumarsáide. Nar chríní na gradam chum de teasa teomar sin, ní ach mé riú picky bits có deas lei sin a mohéal. I mean, ní finger food rin sin. Bhí cones the fish and chips acu, bhí
burgers, bhí chicken skewers. Yeah. Oh my, but an rudna, chánig siad máid an urchin budol fianna, agus an urchin bubbles, right? Bhí an urchin bí a fáci in é lethúir, like, bhí fian agus champagne a lig imithe tuaistí an céad lethúir, like. Whoopsie. Na Gael. No Gael. Hop na Gael. Hop na Gael. Caim is just because you already literally for my checking sin ar an Jerdy in the fact go Jay Harla and like is in a group chat something agus you're if you I think in Rotherwine Majorella like was Colshiv sin Rotherwine there but during Jerdy Sinna tain chapter chuir mé thugah an chapter an lig. yeah Colshiv. le fi noch vi tú rá go bei Jardín on iche kinál sívalta agus cún. Bhealach is se I gomráid leis an leintí eile mé so mó ichintí siach I chéachna si so grand conversáide lá ceir. Jardín an ceir. De híine de cúsfuine sin. agus Oh Cúis cin hí James a lí ag ceir nó James. Láfar differ the láfar. Láfar the differ. Sin gur chuir den ag na lia. Mise. agus desaharing was leor sé ar máin in sin desaharing so hí Jardín begní sívalta agus hí mise sívalta anna so tú ein sin bualm cús brod mo chláán a chuneal méall groma ní cruú chola má ní chaach as má agus hí golóir daoine ghlacha le mo chud seit agus bhí siad bhí me bras dúma I meas go chud óil. Jim goil clachtú ní smó ag daoine ar a bliide they're like sin just James. No capse no capse ní rom a lech lálas No ní rom. Vit is a víú. No ví you know tú lecholálas is ví Why spacey an cymni post hang a cymni tugum sa na tusa Gary chur cash céin tam aró bí agus fin fáil ag amach a bhí arth ractal agus mis like it was river because should not be bhíoring tú chu háú an airí sin an bhí sin an tam dúirtmid le cheile okay caiimiid láteach chur arás sin an Jardín actually hí sin so sin an no sin a hína vín éis Bhí fós coupler a dínta granar a dúirt James am líana gar an céadíthe. So actually na súil. No ní seo olc but win Hugh ús just an cean foioi lei seo ina chuid gran le Gael-lag in case nach Ross again den céhí Hugh a cansfuoi le na chumradí lepa má chumradí lepaí I know fi sé dí a tóca leis an freisa sin actually bhí lein ceis ní an but no James ag an rud a bhí an right na gur James bhí muid play mrá mar a gentar mar agus play gra fásta ní smú am rá gra a bhád ní smó am rá although tan de rud an can go le ceile in argad arcáin agus ag actually sulartá leor sin ag just ionanta gasta caiimiid ahantas allhór just a cant fin gra a thuir do Cillian Bocht a bhín sinar an cédaín le a chud couple facail bhí gan mar an Gael-lag an méid crack a bhí ag an Oireachtas so agus ringimúd is 7,000 gíchiil rális fádacht. Bhí mu gar fád an tamar fád. I mean hánig sé súsa lí ará gro sire go mar sé planáilte aige don cethir agan so as dúirt sé go sé gon rangní Gaeilge dhéanú nó níir sin imagination Well ar dús buire dúirte gro Gary Sir le gro cant linne agus gro Gary Sir dhéanú agus capta sa gro just Gary Sir dhéanú le mé agus James. agus bhí a go gáirtí a bronarm an freisa a dúsa James lumsa because Janan dingi dearmad cén dá bar le Lord ag an Oireachtas sínam. Seo fá seán leisgáil me sé tuairsta James ar fágad ar se lumsa a bhí sé Gary má
siúlamála ban agus an fresa dú such out was I want to live bi-curiously through you. Agus ní hééis sin an fresa. Vicariously is an fresa sé curiú such. Dé ceanna le dúirt sé ní sin. Chunne adjacent. Indecent. Antanga lufa eile sin gur gadú na leor le. Just brún muid má as an ninsinné sin den lá ar den chatan. Bíonnach. In adjacent cean sin locht an ócáid mé gur mar láir nimcú gailge agus gur derrma na béle. An bi-curiously cean, tá mis go bheith rá, I think gur mar sin rá híileach. So I think gur sin rá amsa le go leor daoine. Agus nu amsa go vicariously bhí an, go dtí like bhí Hugh ará am tús ma, oh no way, go obviously chres ma Hugh sin, a sin na haim bháile, bhí an focail úsatí ar programs, you like, oh my god, bhí ma really míchiart. Whoopsie. Bhí muid a gobar cumáid, ní craic a bhí ar siúlagan. Bhí James a gobar déanana chuid gotí margaíochta, bhí me siús tomar déanana chuid agahachta, bhí Hugh déanana vox pops agus cumáile sin bhí gitú craic agan le mullscéil in ar chuirsiad Áine a chéile ar máis agan mar tattoos. Well mis sé artsa go fáil, James, or was I jazz? No, tá imi. Bhí scary leis just is flexáil ar an pod. Ro sé dolí díobh sé iad a glanú. Yeah. Bhís go nimhna. Yeah. Like bhíar mo chuid ingne úsa de scríbú, so bhí James ramithe nó mo lá inne heolcu. Céir faoin tattoo. Yes. But do some exfoliator, do some and then a scrubber sin just can't get rid of them. So it's a jar. I'm like a bad smell. An fairness, ní hétas an ceb ban le ran tú an fáil réile, James. Céad faoin céad. No, bhí armsa agus sí é eáil a couple of fís dúsa agus sí eáil just like an rud bhreile se bheith aine just like and just some smudge mór dúseo ar me lá agus méid anú tafar a rudí agus mé ar status ruí mar sin so bhí se 6 bhí se chodaí é al réile ach go Jimmer bhí mise ar the bicep, James, or bhí sim go landing í chu ceisní hart faoi agus faoin them. Yeah, so chéad a hí na ngála mu bhí seacha ar sus you know what, ban mo hím seacha mé tá tattoo go háling massive Hugh there's a really funny and then we obviously then bugní flex on it, so he said doch ma can saying that we were like Urchan tattoo. Oh, sorry, Urchan. Oh, yeah, it's Urchan tattoo show. Sorry. Chin, you know, chun ichirá agus, you know, tú derma dead. Agus sin a lá na bhádach, like, you said, hoig ma showers, ring ma go homlan derma go Hugh ar ma láv. Agus rúis ma sús, chun ma ag, bhí ma gobar luar ma den saing, na cheadúrach le colata, ag kosher coola cair. Agus chun ma like agus bhí in all fairness, like she actually kosher coola cair ceann na PC station Ivory ba. Bhí ngéad a chraic man. Agus bhí sé álainn na gas beg sin lu chluise lás gailge hart an nás churad. Ach anyway, fast forward hit an kosher, cho mód isteach sa town le rudíonas chunamara na go le ó rin le ar a saharing. Agus ní anna man nor low bad, so you like definitely come in them rianna. Agus bhá ma aim hacked, agus like you might just find glimpses go rudí dúfar ma láv, you like kid, oh fuck's sake. Rather man ma láv agus honestly, ní rá tada imi gon tattoo. Nothing. Vi sha fós perfectly orm. As you like, here so down. Like, kechu was a show fós orm like. Chapa grosha can fear. Chapa gur can fear vion. Bhíon caiidan, like, we should go somewhere. Vi No masúlo bheith com maisin. Yeah. Vi sha inta freaky gurkshi, so it's just ekal like selfie the hudge Áine. An ró sé go maiid fochanne daoine a haint nó daoine scanner hiúil.
Well, Dirk mis sé cos le grom ar stag agus le gur mis sé pasta lása. It was like her markalta. Branded. Yeah, it's like her markalta. It's like, you know, when they're actually do stags, it's just Caillou T-Lane, she listen band héile, like her. She didn't need fair reach because it was just tissa, the ace, I'm taken. Yeah, literally like. So the Toka is a podcast. Shouldn't die to my Toka. So no, Niroma, the ma country gone out Nyasig man Rushamar pickup line than Sky. Well, just random weekend because I go a weird obsession I'm like Hugh. Like go which thaw? I was gonna rag. I mean, can Hugh and can is fire than tree count. We should just impose. We should call specialta. Specialta. Tattoo go Hugh the Ermse. We should actually killing Costa like on was that Michelangelo in Sistine Chapel can let's see on point the creation of man and yes. Adam it's just good. So neither some really I think of flex on my rings both it, but like for man tattoo ni high main this so basically correlation against it ni against it but well this is a record Misha unlocked narrow to non-tarrant. Yes, it's because like we should the cans lumsa and then like actually the eyes we should like call Hugh and then just demo we might like thanks. He's the guy with the bicep to shift tell. He's just like yeah. So she not been tattoo imi go homeland but it was just an A being corp gefallen shin. She really coupled in a James or Malau we coupled in on Nisagum and I was like go on they're poked up agus run she there so Cor on the Dini show hey now Mella ni rinch made the true the in lagan fear file we like show simple delivered I'm yours I shouldn't have made chin that's all you know ma hugging do pogging bug though pogging bug that James hai tor pogging bug da yama helma oh yeah ach an aine sin go vision in the vision can the these crackalja idir Maclean agus ihe na an club na féile agus idir a hanrod roiin like book fan si ar an aine díh hain like cin Canada the sweeter it's just go blurry so rud one vi just fin in a hannig galore dar garja na ro the foil near you're se blurry just tan chatting like gonna mush like like cos le lá more one Neelis come KJ Harley Ken law inta deli le genu pinpointing when imachti more or like that role like you know imachti all war like are in Samhna mission cost like go Gary more hample but like but shouldn't fly away go shouldn't fly away go what some could be rather hard than last was in Samhna more shin like the emacht more Italian am caring it like a when shin you have clue Kane see tá cuimhna amsar gachar de hála sa Gleneagle is sin té fátá sin na me go chama 8 a chuig I ridís a sé town so sé sin bristeom Wayne Gleneagle agus sin bhí cinná refresher am Ru sé eisteach go fágal as a chatar eiste mar tá sé ionntachas le bobbal nar tatíhan agus gen tú darmaidir an grasíl I think a gaha tú fágad though because we should just like or just caha my routines like amach not like piece of bug in échi agus even a chin say hína fresh the chumaach can town they shoeloads like we should go hauling just go mach just like get the book and then seach list ach ich ine on boekwin staan so nicht ine na nira eng ach ochter focus a residence bar wie kuiger a kukase Misha Mohara agus a chalincara agus mu just see hard géisioach leis tráse casa Misha sin fucking níos amsa cíhí casa a bhí ma delighted leis bra ó an bhíán ach bhí ma like ní sam me duna tuiscins gon dain fao láir a bhí sé class honestly bhí sé unreal yeah ar deag sin Gleneagle ar Harby aine Dag mé ar an Jardíné chuimiiste go leir an bháile me chun leir na cafa leir an bháile agus for me Murphy's ice cream galanta €6 chunne
Cón ó Murphys. Now, is sé an uachtarótas de sin éan é it's scandalous. Get the book. Yeah. Agus níl an podcast seo sponsored nó orthe ag Murphys. Ach, but tá sin géirí Tá sé cósír. Yeah. Oh, and Ken is Syria. Oh, it's Brad Ach, McShay or high. Uachtaróta is stationéing. Way Murphys. Yeah. So goríocht doing. What sé hela? Just Garama and Costas stuff. Just not have her. Can't down between Costas. Mission more gear the Mission earn Jardine Foster when sa town lie loan le card on fod Shanna Mill here of Gaelic Inish agus cool car how much shall I loan action and Tam Owain Gerdagma and complex they're in Glen Eagle agus and Brehen more been just mentioned go right agus ni agus Sahara the file and breakfast there imagine and you know and the Amity Erie into an Amda na Belgian sin engineer sa Brehen ní bhí náirt fágal ar Harby really Well, is that nach ro breakfast am éon lá? nach ro No. Chail tú mar an breakfast a han mágin Caimú agad uair sin nó? Méall bhí mar gobar teachla go máin a daon, teachla go máin a híine agus lá si de máin a sáin. So tuach má colla os céan bathe. Tuigim sin mar bheitthe scrista den lálig Yeah. an uair le breise colú sin. well bhí arm sa tactical naps a wacu agus mé hís Yeah, glachtas a go leor napíní buga. na píní buca well no ar an éine agus an saharn agus it was either an cear agus a sé ar an aine agus idir chuig agus a seacht ar an saharn agus seán foioi ní bhíon mar ag tarlú gan am sin sin an like liminal space idir an limbo idir na imachtaí ar like an breakfast ar marginings na panels ruí sin ar na ní na panel a bhí me se gáil ag bhí me se ag mesalthart ar margin ag siúlthart can se hainge but sin an am sin tam atásin ag better like pre-drinks or sin whatever agus ní bhím sa gáil so like sin an am is fair le thuid cáú a eil Sin dá go méid daoine ag ihe junior. yeah oh just for me junior like ig seacht na an hacht ón cethir go dtíon seacht ag an airtas. Sna táirseach na craice. Nerta se just nach bre gaig táirseach na craic sin seanachil Is bhí má caiil le muinte ra caring hís sin ag an airtas táirseach na craice agus dúirte drom gur as limboid bhfuil dús má lob. Tá má héine limbo. Tá train limbo come sa fasta Joaquin Limbo? No, tá limbo. Mo timbo. Here, what would you got failing to me? What would you got? Oh, fucking. Ní mábalta. Ní mábalta fanna hunne. Ba bhrálam a ní mábalta. Sínam go dit sin. Caitu bheith cliste na tuairta tú gin Oireachtas. Caitu bheith agad, Caitu a bheith agad céanúir go féad leat merch sir a rid. Bhí me dír go le iarmh an nearn sih hall beg istí san éach for man irid sin am léana. Níor cheanna ma aonrod. No, tá ahanrad sír náisce. Oh, yeah. Ahanrad. I mean, líon me sem mála am léana. Líon tú mála? For my rubber duckies duthe, for my tí léine ó tuairis a dhearann ar sun na cúise agus like logo the sun. Oh, hánig mar sin, yeah. Leor rudí bag mar sin pósterí le seanach leú. Bhí tablan údarás dúirime a gcóí a bhín a merch is fearr ag lucht an údarás. Bhí solse acu, bhín phone charges acu, bhí peoní acu, bhí anrad acu. Oh my god. Yeah. Fuair me sé Connie Carlsberg where Radio Fáilte. Sin an merch is fair. Sin Tugan Radio Fáilte gcóí an merch is fearr dú. Yes. Yeah. And German merch, it's just all a hand or yeah, it's all a hand. Well, for hug a couple of brioche those. Chílénta uhu ag an picnic. Sin mar dela, bhí muid a tafod lo am léana hís, well bhí me is James agus Mamager, Pauline Gagey. Bhí Hugh gafa leis na daltaí. Leis nubber.
Ba gafar sa daltaí ná habar mar sin. bhí sé gobar bhí sé gobar. Bhí sé simú It's like James a gobar le pláistí or mátí. Well, like, no, kind of just was clear about it in the fakla. So we're just getting kinche golas ag dingy kajaya tamaja Jake's gajira tamajianu. Very much flat out and Jerry shouting on one the rubber taffed socializing. Booked and busy. Well, like book funche a wang done emacht fad a gap into Kale and like in Rud is fair or hardly an Oireachtas capan tú. Tá sin bhfuil dhéach agam. Sílam a fáil na tattoos le chéile gro sin just ionta granar agus speisialta agus ní dhéanamh dearmid a riomhar is buimhnú cineann sin dúsa. Agus cumáin sin just bhain me an iiri sin sult as an saharn a lig chaime an lá sa residence bar a caiint leis na cálíní agus just na tríí gaiirí an lálig agus just hín lálig cospéisianta bhí pizza party agan in níéis agus an sin chuimiid amach go club na bhéile agus just láing de jazz a bhí an. Careful to James cin book funche. Book Queens would probably be in the tattoos freshen. Hain choral my radio Fáilte freshen as gang yes radio Fáilte. I saw grad commerce did bhín ich bugan ní cún freshen agus Surang agus Pauline agus Killian in that danta chéile is go halling like so. Sin agus mar dus aine an ich sahring fad. Seachas an uair a bhí me síach le cargan phodchraoladh líanaí warchu agus má cansla agus for some reason chuil me toch a hógeall agus stop má láh gobar. Agus chóirt me choáit mú jochar féin agus bhí má caihan na brístí béis seo. Bhí ormsa go iráis isteach I leiras na fid le bhreanna se go dúil mar mén. Point blank. Agus bhí orm an limbo a dhéanamh faoi an handdryer chun mochas bríste a chrimú. Sin probably pit cin peak ná ceanna cos bhí se absolutely fucking hilarious. Bhí sin chuna bh me ceice cin bhfuil éon idir ar dólamid as nuirta seo don bliad sugaing ach an caiimara is just solar pléime an curmí móid so hanig go Gael-lag bhí bhí níor go leor caiimra acu san ástan tá slua a bhí again tapped just craic so Ní mission ach bhí an le mlíana. Yeah, bro ní mission. Tá chuimiid lá mámar Gael-lag as bhí me chuna gáil, bud bhí Megan agus cahall le casú cumáid Joe Jack attack. Bhí me just smaitiú look bralam Gael-lag I'll catch the next one just with like Gary Megan is cahall gostu plus like a casú. Yeah. Fairness do special Hugh nach ra dalan because we mo có garcha crossing on Nora nach ra an Connemara tour go readies. Yeah, no. Oh no. Listen, look, it's full shift. It's fine. It's not lower than the shop. Yeah, no, it's about calculator, honestly. No, I'm fine. Double Quinta, Hugh. Interesting. Double Quinta is Gael-lag. Gael-lag isn't tattoos. I think. Shit, fuck. Yeah. That was another spare Harley do. Bija class. You know, an slow bheogan agus an crack bheogan. A siam go bhéon cinnas fear bheogan go dtí seo. Or cinnas fear bheogan hain ar aon nos an cinnas fear an shows fear bheogan ar seo. So if my intas leis agus sin just am a caiúlah se. Because you know, like ní aice muid ceile sa fear hill ravinnic tá really jazz no tá muid non bulas just like ceile. And then like seo like basically like Sierra doing. I know tá muid country dollar Sierra like ceile. Like punch and shot like Mars like leor. But Shaw kill like you know which is on just made small a caiúla ceile. Better number a caiúla ceile. Jerry couple then you cuddle buddies I'm telling you. Shaw cash took him this King cacked a dole she was an Oireachtas King like Jay much go yenum lian chugging. Even go listen dochen. King can dogum se. Yeah, it does up to the count. Put the con shomra about Shane on a snooker and James a shot or Corsi or B. Yeah, Cursi call it the all right, Cursi. You know man on gal call a couple of weeks where y'all are in Sraith agus sin and fa a wen. So
sin an ceachtógam sa chuir fuú se féin. Is tócha muiche an má leonn tú siar ar talog ag sé chlog ar maidin just tí mu go chu siomraí tá camera go bhirt so tá security guard go Hugh go dtí a chiomra. Well a dús cheapte nach raon siomra am agus má le dútearm tuspáin do ochrum tus má Johnseo a bhí me se fós horizontal an amse so bhí le Johnseo dúte okay, so we should really confused no chunig se gro actually och an am. Agus like, oh Johnseo, yeah, it's too okay, well go do the cameras. You're like, yeah, like you on piece, you go on, like do security things, asking that, like that definitely didn't me smash na mis hard. So couldn't you cheese it? We must just get a for real. I shouldn't do chat. No, come on. So I don't think I actually connect a gross full shimram because basically och didn't in the bibiam. So Hugh shama gazillion Doris. More Doris saying this girl is such a green, this ma show them a humor. Need all shot. So if you're with Doris is squills back on the and then Zimisha wem as you might like. Oh my god, Chiapanacho actually even talking actually green to the Nachroma go Shasta Shummer. So yeah, it was probably gone trail and dollar molo security. Yeah, shouldn't probably Gur Hugh sé who sus like the girls as gur chuir sé breúirt and there's so good agus breúchart on the genre. Yeah. Wow. Prick. Anyway, Karen would say cin cachta dómtasa ar cin tí go dhéanam líon tugain. You're hin níos mó colúáil agus níos mó foiinniu bheith agam ach ná chéanna den tú caiint má ar an chraic uilig. Dinner be honest a Glen Eagle is few an target go mar bí na crack nuggets a residence bar nar bhí ar an den eile fágal le náí dó. So beidir go sin mo chóirle dú héin just fans a Glen Eagle a ríis bhín jog an rinne mé an rud a gceart. And fi se farfogad. Bhí seach an forfogam bhain man urgent soltas. Agus Romas ceart fao ducheacht Hugh. Oh god, yeah. Ding 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 ding. Oh god, yeah. Yeah, no, níma generation éis. Níma déile lei sin éis. Big sé gur mágin didóní níma ghlacu lei sin níos mó. No, an ceidir eile. Well, lád siadam go bé sin bhí go míid leis an special seo faoin Oireachtas. A hanig suas linn agus a dúirtead gro samachú sa pod agus gro dúlachu sa pod. Bhí coppla fangirls agus fanboys a siúlart. A hanig suas agan so gur míid a hanig a dúirtead na rudí inta jazz sin. Chancers bugger. Chancers bugger. Oh, cute. Na Seansálaithe. The Chancelini. Chancelini? Oh no. The Chancelini. Sugar and Mussolini. No, yeah. Agus be kinship image rashing there arthas rish ik galarnia a fiche car with the area much amsterdam or the man hosted how much are in the Chancellor Instagram, the Chancellor Twitter, and the Chancellor or YouTube. Agus go that her good any contention not or Spotify. Matgary and pod Éist fod and shin not could be a wine to we're good phodchraoladh Matgary and yeah Amsterdam hosted touching more anywhere Instagram anywhere or Twitter because anywhere or TikTok Matgary James Amsterdam hosted or more flahertach or Instagram flahertach or Twitter agus flahertach or TikTok because Matgary Mahena should the man hosted and more Hugh Car here or Twitter Hugh Car here or Instagram agus Hugh Car or TikTok and with the flugall tamage heen Eagrán jeg a Hugh as Cade Eagrán. Wow. Don pod. Not my much. Not my much. Not much brilliant. So, can you see them up? Patrick names really in the Haitian. But you may much piece of really jazz. Party. Agus Party's cock agus bugger named beering. To the golf full Rathgarden sin éis bí curma Carting Shaw rag there's bro food sauce from a Jimmy here fight Tom bug agus Bimage Rash Morris Cart gan well
just couple rudí le genúgus go breúirs mar sin a go luas tá just arás mar sceart be agraní ag chat go réalta rí so bíí ré le haid sin gotí an cead eile is speisiúil cheanna tá se le anywhere sé sa Fáilte agus is Virginia na Seansálaithe. Sannigs bannas bud í salt. Slán!